oye bashunga team so na rep na ndoke biso bilobela siko ba mbuwa na wana ba mbuwa yo tindaki wana mbuwa wana baba ni bali amwa mobali nga siko na amwa mwasi nako oko sentir nga eza mbasuka ko sa ba jena ko mona ngade nga kalikila ka yo ka kalikila ka na ba continue ba fo continue ma be wana so za mwasi tembe sala ka continue mo normal o nga na bike continue yo ko mela nga po nga nzimo ko za mwasi eza mbasuka pona ba beza salite yo sala na ebisa ko no risque nga na o risque tam sula tingo za so te pona yo ozaka lisusu betaka lisusu kombo no to tinda ba mbuwa na yo wana na kombo na ngana mnoko na nga na ko edeo yo komo lekisa yo ko mimona o mimona yo mimona danger so finga bato ba otika ka yo o mimona ke yo a danger so o lingo ko na pour moi ma be pour na nga o mekate nga na ko ni frati te nga oke lo baki wata bengani nga yo o ko mona kombo wata mo lo ka bonjour lo ka bombo no so fi bana kasa mo ko a bengana nga pona yo ako bengana ma kamso ko bengana pona ma na ote yo ma be yo so sana yo ba bengano ba be yo so na ba nyoso ba mona yo ka so ba aveugle bat basa aveugle o moni mote mese bende te za musuni o sutuka un jour mi mona yo ti keba ma solo zo beta na kombo nanga kinga wata bengani nga o amta sentiment wata bengani nga pora yo assure wata ko be a bengani nga tamso ma mususte to tamso na finga keta masa na emo te tuna na gafekta ilo mususte ke bengana nga pona yo po yo za nani oze loko te ngala yo kata $500 na mona yo te o $500 na mona te na yo kata ba kopo kenda ata fiyo o za la kana kaleson mo ko tambola mtokolo ko mo bana ninga kaleson te o lo ka sote ko se o bindo ngo somba kaleson te o meka na ngati na to sa no krek na bile ko meka na ngati ne sa no na mela ka diamba te na mela masanga te na mela genete na mela drogue te mais na ko so charger na bino nyoso misato Nene expliquer nos bana poto bana monde entier par rapport à émission on a été ça tout à l'heure na fio Aminata voilà na sala ki émission wana on a koyebisa ke on a lobela ki asala ka émission moko boye ke alongwara RTGA il paraît que bi ke mutu moko bonde bien ka chef na ba RTGA po balongola ye nazaka boye na lobaka na zadro na lobaka ke ko sa bêtise te mutu ana ana tante ke avant ni téléphone abenga ba longolo musala voilà na sala ko émission na parce que na kebisaka na rep na ebisaka mais na comprendre te comment ça bodio Karine oyebi ngana to ça na ba problème pour na la timité oyebi et alors ma solo yo zo bete la bato ke ngai Erita bengani nga la team, Erita gangelinga, Erita abina na sa suma na makona la team ling. Yo na mono mo mekanga makasi hein, mo mekanga. Na sala émission pour na mamba go gate. Na lobango med fucking nga na za fanatique Erita watanabe. Na za porte-parole te, na za tâche de prince na été. Na za juste fanatique Erita watanabe. Passer na nga ba BBC poisson, moi si bib tudumbi si poisson. Camarade ya molimami lolotu molisho banto isai abase amanga na sala émission na te ki pona robona robaka na pona muto yo débordaka yo soko leki na internet o débordaka pona bato c'est comme po bato bazongisa okoma kolela yebisa ba mbwana wana miki wana ba mbwana yo moni mwana mobalo yo tindaki wana na la kisao nga na sala iloko nga mugo na compte nga mugo na sala ba conseil le peut-être pour nous finga na ba sœur o ba conseiller ngai ba Noëlla moi sa fisto maman ba to ya Andrea comprendre na ba sœur na nga ba nene mayune sœur na ngai ya le moi même o ba na conseiller ngai le lote likili soda ngai ya kokoti na ko sa bêtise te comprendre na ba maso nga na sola na ba muso kinga lo na se lo moi mabe bazui ba telemisinga o de ko se lo bote nana ba vie nanga o ba conseiller nga comment possible yo ba no ebisa ba to ba ndolo ba ke ngai
papa benginga gangelinga bina saka suma mona tim te pona yo za nani yo ze logo te oza nani oza logo te émission ngana sala ki oyebi mutu nyonga na lobai na ye na koloba te pona respect na esako ke mutu ana za marié aza mukolo aza na bana ye baleki ni bana bapoto ba mona botala yo mutu moko boye o le karaté fo ba o mangana no bato tout batika ka po yo za nani o mona nani o mona ni mona président ni mona nani oza logo te. Alors yebisa bato na yo wana moni lelo naza shengai omoni pananga na vande pananga so sale ko ngoni kana mukena na yo na rafia na na salomo na osala mo makamnanga shenga na na grafte mais so muto ya ozana poso mina mo mai ayoka so azeita oza bien pona expliquer na saki miso pona kebisa yo na mutu oyo ozaki kolobane mabe mutu wana ebike na vie na ope aida yo ingratitude na vie e mabe otambola mabe. Alors tika ko ebisa bato ba biloko yo so loba wana oyebi ngai nde na fonctionnaka mbwana wana yo tindaki wana na ko ede na mbwa wana comprendre nga na sala na bato te nga na zanga moko na ko ede na mbwana na za te ke pona vana boy na ofinga ba parents bato te na ofinga yo je pas de temps vous comprendre na afi on a botami na passe mais na sa bien éduqué na sa leke ba ya yebele ya pe ba leke bele nde omona na Carmen odandi na zago na mwasa mutu moko na biko ko se respecter bato ndenga na sala be mission na finga kote na talisa ka façon na ndengo tambola na talisa ko na finga kote na ibisa ko loko osala na lobango na finga kote ozaka nde maelete oso beta tango ngaba bengani ngala tim yo oso kanga na yeso na la tim ngana porte parole to na yeso ke ngana attaché de presse nde ko sabato na la tim ngana fanatique nde na vandi awa e resebi mambo ngana osala te ngana fan ba peksa fan mambo osala te ngana fan ba ko peksa tam sous attaché de prince ba ko peksa tam sous porte parole ba ko peksa musicien chanteuse to danseuse ngabo peksa nde ngana za fan donc ba jibe na ba wera ba famille panzana ba bomana est ça jibe to wera ebisi fan boma mutu boy to boma ndeko no to tuba no mbele tika cicatrice ten ba guerre ne bando salama jibe na ba wera bazala bando na bando la pongi eme monde ine na za to ngana no bomba goga la nda ngana fanatique. Alors mais mission on a ça qui na ça qu'on peut na ote majeur et pardon so na ça qu'on peut na mambagoga non de na ça qu'on peut na mutu oyo le ko sala mission ni ko manquer papa batu maman batu baleka batu so comme ni mo batu na nkie wana yo tinzi wana masa na chouchou plein na ngola na oke ba conseil ba yana ngebele bana ba poto wana madobula ba pisseur na sona bango bien ba conseillanga ba Riena Domingos ba conseillanga o mundo zana foi ba façon nini ba blom so ko la ngoti na roba no ndi ba vete ponga na banga kote na kashi ona dia kate na la epa no na singa ko bodite na epa no tende osaka na baninga na olela bango olaita bango na sima o boma bango o finga bango. Je suis désolé nana tana tina fatigué naza fatigué le place na fête ya massa na mo la maman Lorraine de Paris wana so mo la maman Arci de Paris et ya de moi même quand ni baba ko lembe en vrai ça va non karayo Mariam tu bon maman les Richana mami zala kayo baba mbakali banga na manga oze ya botila ko calculer ko kipe bato mosusu te na tana te ke na vanda ndako na abona lo baba bêtise moko boy oyo ezala nonsense ke mutu moko mona ngai bando ba ode yo boy jamais ngana na kina na tambola makasi pona sa continuité na mona za emina bato tout nde bo mona ngabo na za emina bato nso tout alors yo tiko lo ba bilobela na ziba makamu na ozo loba oloba jour mosusu eloko ngana lo boza konso yebi to salanga yo la mama to kendo zo pardon to zangala la mama to ndo zo papa na aéroport makambo papa lobaka nde bimili banda seki za yo oloba ke obenge papa bisanga saka suma na la timte ngana otelo ko na la timte neni madi na zena rep mbula kute betaki mercredi pe to zena rep mbula betaki yo ke lo papa be sema ko na rep te o banu baba n'importe quoi ya ko sala ba jeune ngati na mila drogue te na mila masanga te na mila diamba te na mila cacitré oyebi mo je suis capable de ça de l'eau. Alors omoni kombo nanga la pa on a libéra maman na yo bla yo za frère hérité on a ba beza saleté au sala na ebisa ko no risque nga na o risque tam sur la tim no zo te pona yo ozaka lisusu betaka lisusu kombo no to tinda ba mbua na yo wana na kombo na nga na mnoko na nga na ko edeo yo komo lekisa yo ko mimi mona o mi mona yo mi mona a danger so finga bato ba otika ka yo o mi mona ke yo a danger parce que o lingo ko na pour moi ma be pour na nga o mekate
ngana koni fratité ngana fanatique on comprend hein ngana koni fratité na simba bo fingana bo lengana bo bangana bo soso mo bo ngana journaliste c'était na animatrice peut na juste fanatique héritier watana OK le baba bilobe na héritier benga ninga pona saki émission na pona finga que yo di mutunga na saïda que émission consiste no moyebi oyeba shunga émission na rep na doke biso bilobe la comme mbuwa na wana ba mbuwa yo tinaki wana mbuwa wana baba ni bali amwa mobali ngasko na amwa mwasi nako oko sentir nga ezanga suka eko sa ba jena ko mona ngade ngaka likila ka yo kaka likila ka na ba continue ba faut continue ma be wana so za mwasa tembe sala ka continue mo normal o ngana bike continue yo komela nga ponga na nzimo ko za mwasi ezamba suka poke lo baki wata bengani nga yo o ko mona komba wata mo no lo ka bonjour lo ka bombo no so fi bana kasa mo no ko a bengana nga pona yo ako bengana ma kamso ko bengana pona mo na ote yo mabe yo zo sana yo bo bengano ba mabe yo sana ba nyoso ba mo yo ka so ba aveugle ba aveugle au moins moto mese bende moto mese bende te za musuni o sutuka un jour mi mona yoti keba ma solo zo beta na kombo nanga kinga wata bengani nga wa mta sentiment wata bengani nga pora yo assure wata ko be abengani nga tamso ma mususu te to tamso na finga keta masa na emo te to na gafeta lo mususu te ke bengana nga pona yo po yo za nani oze loko te ano bakanda na ano dala bakanda ajabu ano bakanda na ngana nono ya chez la love nazo zela peka koda ngo bandola kakinga ti lelo chez la love Kevin Sumbula sukudu sumbule autant ba batna ta ba koda na ba tindela ba koda o mbuyanga na ose naso bakona na sama mwato mbuyanga na bakanda na ngai viena ngamoko bukambo Sebastien yo bukambo viena ngamoko libandi viena ngamoko libandi abi petit na ngavana no calme bukambo Sebastiano abi petit na za calme na jiba do sutuka petit za la calme la la pongi na bive na za na peka yo la la pongi na nka yo la la pongi kaka ndenge za la kaka bana Londres tout na ngaka bino ya makasi bana Paris Rodrigue quand tout fait o pese la nga sango na juju ngadi na lela parti samba mignon garçon complet vina nga moko Hervé Monza garçon de luxe junior bongongo union européenne trésor mbombo kawe ya lelo te ya tongo anto isa ye pemeni moko na maman cc ya moli maman cc BBC poisson moi si ya bato eve na nga dudumbisi poisson ba masa na nga bagali bonina ba Clémentine Lukano ba Mikazadi wana ba yebanga na kwa na bango ba Melika Bula ba Zorinyat bana limité tout o ba yebi Carmen Odia skeza na e kala mingi te na okene suba mboka na nga da quelques jours wa Pamela mbombo moi sa boska di mana Dubai bientôt na ya mboka ngana sama mama kande zala yo fia lokolo kilo yo ta fia lokolo kilo yo na zo pe lisusu no kek na bino no yo fia lokolo kilo yo za ndako yo asando msi fixe tala mo simula engambe si kolo pembe mo asando msi fixe wala peso la te yo ko tonga nga Carmen ode yo tonga nga na mobala ofutira nganda kwa $250 par mois na lia na lata na voyage yo tonga nga na likamni boza click boko bimate bo tindela batamino yo tonga nga yo bando ofutela nga mama na nga kufa tsinga mwana mukie ngai Carmen Odia na bandi ko yeba ko luka mbongo na fiko ofutela ndako na fi depuis 2009 mukie ti lelo nde na komibo wana wa loko ta yaya ba loko ta o loko te baninga ba ozo yo zwa te de vrai loko kilo baninga ba ozo yo zwa te okelo ba ke yo de vrai loko kilo yo tela nga peso fia muneno yo elage yo je ne fais chapeau ce pays là les sikezwali yo
obiso ko meki yo fio a muneno o mi bali nyo so poto sa suba ifo ka balala yo na kozwa en charge tala krika ba fio ba sandom si fixe yo yo ko sana bikok nga na tala mo bikok na sumbule beti na kote na ndako na na lali pongi sumo eza makati na koti na zuna lali eza yanga je suis chez moi eza pas na nga nécessaire na sana kana clé na nga ndako ya ngoyo atesa ne lote clé na nga ndako soki muntu aye o mela ma yo konkelete taso po mona za pipe bo na obongisa eza na nyonso eza na ndako muntu na so bongisa salon okande ezala na za bien atesa mutese yanga eza yanga na betela ngotolo na vanda pe na place mo beti na vanda pe place bien na bon vent si te pe bien bata mbongo vanda sko yolo balanga wane sikola la rate wane siko vanda rate o telenga na mpepa kaina yo anani wa iloko te anga nzambe tono lo baka bohe asazo boya makambo de parazo boya makambo nzambe yaya no loba no pété asabi odia mais c'est quoi ça odia mon fille ngaza ka bien na batu mais non moi ndi batu ni koloba trop ba boule lo kwa so pe lo ni ba fio krika ba fio lo yo mvia so mo muninga so mbelo ko so vie yaya nana ngwe belete nana ngo mukiete yaya zo no camera nana ngwe belete o monde za boy basaki neza ko za no mbetu te basaki neza original na pirate za na gati na kenda Dubai na ba serva kabilanga basaki ndo moniza nana ngo na original na pirate nana so yo akana deux sacs ayala la pongiko yo akana deux sacs so to sa ba staff za la kana deux sacs ko chanta oza le lo on est lo côté on est logo te on a pantalon ça on a pantalon yebisanga pantalon nini oyo sana ya kanu ala bloqué belé to saka so bedinga ba sombi yo mvio zui ta fia le kilo oh yaya ngana na mutakantila nga chaque fin du mois pour mona ngana yo kata $500 na mona yote o $500 na mona te na yo kata ba kopo kenda ta fio o sala kana kaleson moko tambola mutokolo ko mo bana ninga kaleson te o le kasote po so obi ndongo somba kaleson te meka na ngati na pesa bino krek na bino meka na ngati nesa mona mela ka diamba te na mela masanga te na mela genete na mela drogue te mena ko so charger na bino nyoso misato amata na Christelle Kabeya mobutu wana massa nanga wana massa nanga na kola na ye yebi passe nanga na souffrance nanga na maram nanga nyoso voilà par rapport à maram so butu ko ba bilobela yaya na mo ki kuku nanga yo na fatigue na za na ko lala nyoso na lingi yo so na mo luka pongi place o lala na mo luka pongi place akolala place ezati yana ngamo commence be mo yana ngamo commence dudumbisi bebe se poisson yana sa émission na zabu na za direct na sa émission ya so sisi no bengo kande ezala rato solo la Belvinda wana petit ya Rihanna Domingos riri bebe sanga likelela na bungela kiyo yo bato ba komona moko bungela batu wana zanga mukana o tsaso landa so sengo bilolo la balukela na peso balukeli na monite liko no mapapa yo fio luko zotanda kwa mkie obomba tama mokono pole kimulai tala lokolo ola ce que pas batu yo nzoto na kati makoli bana ya ngai na obeta tulo na bikok na ngana ngo na bikok na ngana ngo sko bikok na ngana ngo ba pesa na vanda kana ba commune moi bien o mani bon on futa so na kena commune so na zonda ko ma deux chambres salon ni mais na préféré ka studio na ngam neno yo kande bo monele yango ezana bilona so bato so moneza ndako pona panti nazo bonsa ndako nanga yusko zani wane loti yana voiture zata na compte ta $10 na kata compte kaka pambo wana ngote passeport uta siko ko wana ngote passeport a siko wana ngote ofinga ode yo finga ode o ase mena bato tu balingaka ye yo ko finga talelanga ba fiyo yo passando msi fixe nyama mabata rouge bata poto ba sala bilo ba ndem no ndende yo tanga biloko yo za nani na meno jino bokande sila kona ona moni tenzambe casse d'or nazo c'est la pe cadeau na bando lo bay na nga nazo mona cadeau te casse d'or nazo zela Deborah Mosa Patrick Adogo bando bay na pe ka ode nazoya ba masa na ba Christelle Mudimbi le faut que la soda lo kona ba Christelle Kiki poupée Barbie fi wana sa soda na ba façon so fingerit na ne fingera ma mususu ponyo sa na on attend asa cheye asa kana attend na mutu yo bando fanda bo bando finga eza sens un sens yo ça ne lote pardon
Noela moi ça va ta fils maman Andrea na zi wapi pa bota ba ya bongo ba madebo. Madebo na Paris. Lisa onyenze ya Nico onyenze, Nicolas onyenze, Roumen onyenze, famille onyenze. Gadambe. Ornella où bota Ornella là ba Lisa bino tout ba clique là moi ça crie ça lova clique là tout. Non ça m'a bino te boy singa odazela ba Marco ba Edebo na ba Paris wana ba ono sana ba Orly Malonga. Hervé Mengi Gloria Mengi camarade na moko e famille kuyenda mobimba ansuluzolo bande na Kinshasa a suna zo benga kana so blo na ngeza kaka problème ve na moko jojo ngonda email bazi wapi sandra mona yo pe bongo na nga pardon Lorraine Kabuya yanga moko ma copine de kaya kala Noëlla la perle ma copa de moi Noëlla la perle ma copa de moi. Ma copine n'a moko Carole, moi ça Kassereka, moi ça ndak madame. Tania la rose de moi-même. Jessica na Paris wana. Julia na Paris. Obi ki ntambe. Bosa ba jina Carmen ode. Ndadi na simi ma téléphone nga ba no sa poto so na ndo la samino eza ba code. Ve na nga moko Teams ka bengele na Londres. Na moi sine delante. Ba sui wapi ya. Bo umela. Nabi lono le bébé tenga kan expliquer par rapport à l'émission na sala kiwana la fille a quelque le makamo ba n'importe quoi nga so ça que émission là parce que asaki émission moko boye amakaki papa ya muninga amakaki autorité de autorité ya mboka sa autorité ya mboka alo baba n'importe quoi pour na ye ndeti babiso to akaba fani ya batu ebele to ko lingango jamais que fille moko boye amimona kaka yende non baba ngoti wapi pour oser le côté ozaka simple ka mutu ka ndenge zala kaka ozalo ka simple mutu balo bate Jenika Beya de moi-même bino tunamona bino BBC automatique voilà na ça que émission na bongo pona ekebisa pour parce que les gars qui trop pona nini pour muto ya manka ki wana ba ni bazali ana baleki na ye ba vanda ba bataka elo moko boye aba no makile bango na babuzo ba soko longwa RTG au but de pourquoi pour une personne suspension na RTG et ça pour na muto wana te mais pourquoi yo ça l'émission aucune ko loba komba muto wana e ba to ba zotala yo yango monke nga Carmen o de na vandela ko na émission na loba na et si ni to ozo tinelinga ba pipi yo na on fallait yo mo pesa ngado des réponses yo tinelinga ba pipi yo na yo et si ni wana pe souté o komo loba ke ngerita benga nga pono e yo ngerita ko benga na pono yo ngerita ko benga na po obenga ninga na mamna mususu mako benga na pono ote obenga na ndeni oyo sana yo ko tisere combien ya babuzo bo yo sana no yo mona ke ya mona no mo ke rete pa benga na pono yo bana poto na éclaircir bino au moni émission o ngai Carmen o de na sala ki na fiwana mina tolata elamba ba musulman voilà na sala ki émission na parce que a débordaka alobaka na autorité moko ya basa autorité papa ya bato alobi ke ya muta benga kolochen na balongole na be mission atabino mona to vanda ozo déborder na bato oza niveau na ote mutu na déborder ki wana aida na vie mais abo sanitairement za kazoba lelo mona lobi na yo oza ngato oza mutama beba to so ba idona vie o wanga wana bango finga bango ndongo mesana ko finga ba chancel benga no mesana ko finga ba te beba tabu ba te beba ba idona vie o mesana ko finga ba jino ma weto ko sana bango boss de boss ingratitude ya mabe na vie o boss no sali miso yango ngai na saila ka miso avant na saila miso bana poto déjà na lobale na rep o ko ina pula mabe yango ngape na vandela ka na yebisa kai po trop c'est trop baso bango o communal o so manquer na muto ko manquer te po yo zanan o lesaka banan o lesaka banan ezala mbala suka na yebisa ki yo o zeli susu tangu sa su kombo na ke risa bengani ngapo na yo na ko ede yo moni ko eloko zo betana ba e comme tant su ya réalité non na ko ede yo ne loko yo lo ba kena kona ke nga Carmen oda na ka capable na makamtu shi capable na tout yana nga ko silikate Arsi de Paris yoza yanga ngolo ba kama petite préférée na sa préférée na yo son moni petite na zo ba c'est que Kandele kimi Kanda la maman Lauriane de Paris et encore une fois joyeux anniversaire bana tout ya potonga na ngaka bino mini na kopi ko lo bete mais merci na ba garçon tout ya potonde bazo la ba finance internet et ça bon ka kano pe classe pour ba la saki ba mo ke baza ba le côté ba goûter laisser ba belle perdue
ce qui n'a pas qui émission pour nous trop c'est trop à son manquer na muto ko hiko manquer voilà na sala qui on tena ba nenge moko bo nenge siko comme ko kena makamti ngaba bengani ngapo na je suis désolé ma chérie ngaba bengana makamsu bo bengana makamna ote frappe encore aux frapper toujours bientôt na kata Paris bana Paris nyos bo kama ser na ngami mitike va miche bato tout balinganga na bapoto na Carmen pour les aller là bino ya trop na yebite suna ko kiko bandeli naza awa na so fatigue ma belle mazana anniversaire la maman na ko ka ko tena mais la raté mais tellement ko binele kinga mingi na fatigué nengana Samuel ko pobo comprendre mais loko moko boye ke na ko ba téléphone nga tonzi o de ba benga ni opérité o de ba zong c'est pour ça que mission na yona expliquer ba na poto par rapport à makamona son ndengeli kaki na lingaka bino mingi prochainement bozonga lisusu kaka ndenge za la comme d'hab bato tout bazana kasa poto na bolim sa kumbele kibe ba kumbele kibe na linga bino mingi na linga bino vraiment ya trop na mona ki na ono so sala ki jour anniversaire na marge mbule bete ke bise makame o bo sala ki et c'est pese nga Rachel lutete ya nga moko ma chérie de moi même de tous les heures yo bikande zara ya na nga moko ya sumi lukenga mona papa bato bienvenue lukenga mona Marie Germaine ya na nga moko de tous les jours de tous les temps kitoko pe maele masa bata Fabrice Zola belash bato tonde bazana bientôt bozonga sko na fatigué na tola mukakala mite na ngaka na se loko po comprendre par rapport la fin denga lobi kinga ba bengani nga pona ye ndatina ki bato ne ba yo finga na beso bato neti na besoin na ye po bato ne na ye baza eloko te voilà on a koki ko lobande yango wana na se ko limba nzambe. Zambo. La fille à papa. Palais caractère, non ça va salongo quand ils allaient palais. Non ça salongo. Surtout dans la bande à qui passe, parce que dans la bande à salon va vendre palais mon salon quand ils allaient. Fatigué parce que le bien c'est qui n'a fait sa copine à mon col la maman Laurienne des Paris anniversaire des akilobi au boucan en fatigue quand ils allaient par rapport à mon des allaient. Kolemba trop. Ah. Non mais la bottine de là-bas message hein. Voilà. Yana ngamoko Isabelle Tumba yana ngamoko de moi-même boni yaya ya namona qui appelle là d'accord babi di mwana naziwa baya ya bwenzambe ola poto naziwa pia sati mwanangani